hajya ugira mutwe wewe ariko bosi ugiye kuzanyicira mu muhanda rero nk'iyo nkubise ubu yuza kumva wari kuvuga ngo ikikoko ariko imana sinzi ubwira imwe ariko kugira imana ifate yumvirira iki kintu nka wewe ufite utwe nyine ariko umenga guzuyemo amazi hano kwimvana gute ufite mutwe wewe ngubu butandenganya koko niki mba nkukoze ko Manyanga ndavuze ati fata ino matoro isubiza hano ikuye nje ntabwo nshobora kuzikorera amafiti yanyu uriya mukobwa genda umugure matera yiwe nje ntabwo mabuje agiye kuzanyita igisambo hejuru yanyu nje ino matera ndayisubiza mu rugo nta nubwo nabyemera niba nyoko bujya afise uruja gukwirukana je ndi boss wawe uriko nyumva urusha gukwirukana ndarufise uriko ntahura neza ndavuze ati fata ino matoro ijane hariya niba bitari ivyo uyishikana hariya mu rugo ariko nze gushika mu rugo nsanga bafashe impuzu zawe subiye iwanyu boss nje unyikoreza ibibazo byawe nuriya mukobwa ndakwinginze mabuje singiye kuzitwa igisambo imbere ye buri genda akagaruka ikibazo cya matera buri munsi ni ikibazo cya matera wayishize matera nayishize nje ntabwo ngiye kuzikora ibibazo byanyu rero umbabarira uze gukora ibyo ushaka nje sindi bisubizo kwa bara bakobwa ubagurira iryabo ndavuze ati fata iyo matoro isubize yakuye ndahitana mabuje noneho ibyawe ntushaka gukora ibyo ushaka nta kindi kintu nje nakora Manyanga wumviriza ndakubwira ikintu kimwe ikisi uriko nyumva fata iyo matara nawe isubize hariya nyoko je ndamenye izina mwibwire kare kose se yubimbwira gute ntago nawe kwisubiza nje utabwe kare nje mabuje ihora nyiti gisambo uje kumwibwirira kandi je nutamubwira ntago nzi ibintu uri bukore magorwa kumbona none wagahera bimeze gute none urimo kurondeza amahera ari kwezi akazi kawe warakagurishije umugore wawe n'abana bawe babayeho utera Manyanga wamaze kumenyera nkumenyera iki wamenyereye wana nakubwiye ko nta kintu na kimwe mpomba nje mbona Imana yararemye imaze kuremira ruha haza Petero abaremye kuko ni waremwe n'Imana uzanye ntuza n'ibindi bintu byagurya na gutya inzu yawe none waba uyigurishije umuryango wawe umviriza Manyanga ndakubwira ubu mugore wanje n'abana banje bariko baricwa n'inzara ku bwawe we Manyanga hajya rero uyumvira ngo waranshoboye soze ubucucu ububosi bw'ubucucu nkawe ubundi umuntu muzima ngo ni umubosi ujya mu rugo rw'abandi ukajya gukubita umukozi w'abandi gute utsibye abana bawe bari kwitwa n'inzara yego ariko nuko bafite se widebe gute umuntu w'umugabo uzinduka ku nzu yawe ngo warayubatse yego ukaza buri mu gitondo buri saa sita aho kugira ngo ujye kurondera andi mahera azafashe mu mafaranga y'inzu sibyo none ngo nyine bumve ko bafite se widebe ntabwo ushobora se ntubona ko ubutama bwabyimbye urarwara bwaki tuza wamaze no kunamenyera Manyanga ngo wijye unyifatishwa gute utazajya ngo wankubita gute nafashe rero wamenyereye utazajya ngo wanankubita je nahita nkukoza naguca kuri cyo yo umbereze ndira mu rugo umbereza ndavuga ati ndira mu rugo ntabwo shaka kongera gukora mu rugo rwaje iyo gakabereye sinshobora kubana n'umugabo abyara kandi nkwinjiza abamategeko nta mugore abyara habyara umugabo kandi habyara Imana ibyo se ubikura he nkani navuze ati ndira mu rugo namaze gufata ingingo mu rugo umuntu w'umugabo ibyo byo kumbwira ngo habyara Imana iraca mu bantu ariko gutuma ngo yampaye umuntu abyara ibyo byarabaye wowe utabushiyemo rero ibyo wambaye wowe cyane nahonje je yaranciye mu bode ndizi neza ko nkomeye ndizi ko nkomeye mu muryango iwacu nta muntu n'umwe aba atabyara kiretse Imana yagiye ikantumbereza mu rugo ntazi ubwo ariko intumbereza mu muryango nyina ngo w'abantu bahumanye ati kimwe kimwe muri mu rugo sawa none yaguciyemo rero simva ndavuze ati urasoka muri no rugo bitahize naho uraza kuvanga aho uri kiziga
sawa ninabandi kiziga ndasohoka ariko ndi muzima byose so baze nko kubona nk'uruntu nkawe uruntu rubumvye nkawe uruntu umena ni gicapo mugabo ukaba rutavyara urumvisha kiyo nacu havyara imana narambiwe ndavuga ati nimba itameze gena we yaguheza ivyo singomba kubigaruka ko ndavuga ati fata ibintu vyawe tora ivyawe usohokere mu rugo ndahabuye rimwe kabiri ariko ngo ushaka ndakumira amaso bro cyangwa warurijana nabwiye nsohoka ngandi kiziga ndi muzima siva habyo vuga ati ngahanda sohoka afise umwana atari gusohoka mu rugo rwawe urugo rwawe rurasohokana neza Imana ihezege umugore n'umugabo urane ihezege umugore wenyene nimba navyaye nawe bikurira abona unteka yamezagije ibitaho sumuntu yamaye mukagaza Jese baye na Rongo gwese neno meze akuti mwana waje urankuruta mbwiza ushaka kumukira ariko mani riki waje unyumva mwana uramfata ukankuruta utakurambira neza itarivyo rega wowe wamufise ibintu ibijama pededede mbwira nero ambwira usimva utambwiye mabuja wanje aragira ngo bamwirukane none bamwirukane se mugo none ivyo bibi ndakwiye mani uzikorera rugo ndurimo kuburira mugore ngenda guha amafaranga have mwari wako kandi ngenda guhimba ariko amukubita ari kumukubita mane kumwirukana burundu umwana amwirukana uko nyene ngo va mu rugo bagize Maria nyine mva ngiye umbwira umviriza ivyo rero ntibinda n'umugore n'umugabo kiretse akusimana mu waba muri Manyanga wamumbwira uno munsi urankwireza hama nk'umuyobozi numva ugiye kugenda uhita winjira umva nk'umumesha nk'intare nk'umuyobozi nyine sibyo ntabyo guseka tureba boss wowe gute ntabyo kwemera kavuga mubwiye ati wowe nawe noneho uzi ubuyobozi uzi nibi wowe tundagura ibintu byinshi ntabwo nshaka kubura mugabo guha amagambo ujye gute mukanga sibyo unamubwiye kuri buza n'abaye kugiye guhamagara imodoka dejo uhita uhamagara imodoka toke n'abapolisi mu rwego rwo kumukanga sibyo wowe nta bindi bintu ujye gute umuhabura nibyo tugende rero yego ugomba kumukanga we onye ndamubwiye ko n'amateka abire kuri we ahubwo rero tugende ugira ngo umpeze amahera yanjye tugende umahera uragenda nyene Singenda utavuye ngaha noneho mutwe ndaza kufata ndawufite nyange neza uraza kuvanga aho urubuyi bw'ikiziga kiziga ndasohoka ariko ndi muzima nisho niba utazi no kokara ko ari cyare ubimenye Chris umwanya wose ahantu mwabonye ko yitwara sivyo yitwara uzi iyo mvuye n'amayashi nzandira kubera induru yiwawe ivyo nibiki uza mugabo wowe uri umutware nivyo ariko twara hariya aha ni mu rugo rw'iwanje ndafite ubasha bwo gufata ingingo iyo ariyo yose nipfuza kuko ngaha nije ndahategeka ubu rero amategeko y'igihugu akorera hariya ntakorera ngaha sivyo Chris iyi kate ntiyitwara ifisa nyumba 10 ifisa dazone ifisa byose hama wacu by'amanyama kandi nzi wawe genda buke ngafata ijambo rya nyuma kuko ni mu rugo iwanje urakoze rero nimba ari ivyo reka turabe jewe iyo nduru yawe ubuza abandi bantu ngaha anyi ko babaho neza impaka baze turabana jewe kugira baze kundunda bwaza niba tubana baba hari yaranje nkaba ngaha rero ubasha bwose bwo gukora ikintu cyose nshoboye ndabukora nta kibazo sivyo ivyo byose ntaco wambura ndafata imbira mu rugo soka iyo soka ndamukwaye n'ucinde yo soka nyakubaho peke ndakwambuye umeze neza umviriza ni Chris nta wundi umviriza sa oya ko atari nduru umwanya wose ngo nakubwira ruhika pick up na police hinga gato numviriza sawa no Chris ivyo nibiki ubu nawe uvuzike nukuri ni urugo rwawe ufise inganzo z'urugo rwawe zitavyumva ariko nagara kubwire ngo wagize mariage abantu bose babona eta civile yarabaye sivyo hama ufata umugore wawe usezerano ucura nk'impene ugakubita ukomora sivyo ababanye bakabura amahoro mpaka baze kundondera nimba zakorane ko mwubaka jinama muduhamagare mugire divorce muvana umugosi impene akora amategeko ivyo nibiki Chris umwanya wose induru hama ngo abatware ngo ibiki nibigose ndagutwara ivyo nibiki amategeko na igihugu akigira umuntu wari wese ibiki tuvuga niki no umwanya wose induru
Uretse ngo ariko bakiwe bari ibintu wankoze ntago aho uje umenye ko umuyobozi wa ariko uburyo wivugisha wawe man nabaho unkoreye umuti mu buzima iki mva umbwire man nabaho noneho nabaho nibo nkore ikintu ushinge mabuji ntaye nanjye namuraho mugajya naguma nkarikira ko Mindan navuga bene muyobozi yashitse ngaha reka share nanyumva ninzarajya naguma mvura n'ubyo byambo bwose bwa Vindan naguma nimva ati none nkubu ntiyo ndabi urabona bro ngiye kukinjira kamahera nicyo gituma mba naciye ku ntebe Manya. Uriya muntu muzi? Ese uriya muntu ni gute utamuzi? Si wa muyobozi wangase? None kubwiye kanze. Ako nawe urabaza ibibazo by'abana. Atakuzi se ntabwo mwari kumwe hangaka kanya? None se kubona aza hano bisigura ko yobanze. Ahubwo reka ndakubaza. Ko mwambonye mu gakanguka mwari ko muvugana ibiki? Mwebwe narakubwiye wowe ibintu byo kwigira intare wigira umuntu nyine ariko kuri umukobwa mwiza kubera kuba wigize man ibyo bintu numva bizakugeza gute kuko mbona uburyo usa uburyo ugaragara bitahuye n'imyifatire ufite ubwiza n'umutima bihuriye he nge nakubwiye ngo yataza kuba nge aka kanya bona musaza wa mamuri mu mimba none wari kuramubwira gute nibiki wari kuramubwira hariya nge nibyo wamwibwire ndamubwira ati bari abantu ako kubera kugira umutima mubi urajira wowe unyigire ko mwiza imbere yanje ugire ko uri umuntu mwiza ngo nibadusabe imbabazi nge harige nge njya nkureka buri gihe Manyanga ni umunyamakosa ni umunyaki nge nkakureka ariko ndakwinginze wa mukobwa we gira uko ugenda ega Manyanga nawe uri bazuriya mugore ntavyara iwacu turakenera kuzukuru nawe mukabikora mwirukana mushugunya mufata nkamujugunya imyanda ibe mu nzu yanyu ikintu rero uriya mugabo twavuganye ahagarika imodoka irimo kuza bari baje kubajyana mu mpimba aka kanya rero ikintu ncaho gusaba ibyo kuvuga ngo yabahaye imbabazi ngo yababwiye ngo mumbabarire ngo nyine ngarareka imodoka rihagarika imodoka se nta essence yajyagamo shaka amafaranga 1,100 sibyo duhura muyobozi kugira ngo azinzike bira bibazo byose ewe Manyanga amafaranga yiki rero Manyanga Mabasha kubona ndeba nabi Manyanga nawe kweli cyese kandi kimabusha Manyanga nawe koko nabavuze ko nta kintu gihinduka nta kintu kidahinduka Imana yonyine bajyaye rimwe na Esther musike mufitanye ubugenzi muje mugashusha bajyaye kuri murukundo mufitanye ubugenzi musike muri inshuti Asimabusha kubera iki nkubwira ntunyumva nakanya ntabwo urumva ko nkukunda sibyo urumva ubushubuye iki navugana na Esther kuvuga ko nkukunda sibyo ibyo nkora byose mu rukundo nkukunda nge nta muntu waza nkawukoreho ibyo ashaka sibyo yiba arebye imbaraga nakagombye kuza nkarwana ariko ngewe njejwe kurwanira mu mutima kuko ariho nshoboye
nkagenda nkaca iruhande sibyo nkareba icyakubabaza nkagitangira kitarakugeraho nukuri gute wogenda ugafatanya n'abantu ziko banyanga tutavuga rumwe bifuza ikintu kishira hasi bifuza ikintu combabaza ukaganira imigambo ugapanga nabaravye umwanya munini ndahagarara ndabaraba basi mabusha ikibazo nuko warebye ariko ntabwo uzi icyo twavugaga yiba wumvisha ibyo turi kuganira arega master abeshya kandi ahantu wagaraye ntabwo wakumva ibyo turi kuvuga ngo wumve ngo ndi kuvuga ngo iki cyangwa umukobwa mba mwumva amagambo icyambere cyangwa ngomba kwinjira urumva nkareba Esther ibintu arimo gupanga na musaza we kugira ngo mbone uburyo murwanirira iyo nza kuba nibura yo bisa kuba ari imbaraga nagombye kukwereka nta n'umuntu wagombye kuba kikuvugisha njye nagombye kuba namufashe urumva namushwanyiruza ariko ntabwo byashobotse imbaraga ntabwo zakora ahangaha hagomba gukora mu mutwe kugira ngo mutabare kandi ndabizi mabusha uzatsinda kuko ndabizi uri mukuri Manyanga takwinginze sinzi usanga ukora profit kwanza materanjeri akumabusha kuko uracyarwana n'ibyise aka kanya ubutse mu kanya ko wari ugiye kugenda bari kwirukana si utwenda bagwaga ibintu bya matera ibiki urumva ari byo bintu wagombye kumbaza mabusha ngubu matera ntabwo wacyureka umva rero ukeneye kumenya nahiye umva Manyanga muntu w'Imana ndumva ndakwaza ibintu by'imatera ukabikwepa ukazana ibindi biganiro bitazana ibizi ariko naho bakoranyukana bamaze uduhudu twonyene nahasanze matera iyo matera nayimbaye nayo mu rugo ndabasigira ibintu byabo bikwiye inzu negeza kugura ibintu byo mu rugo byose ko bikwiye kuko niko kamaro k'iwanje n'umudamu sivyo mwazosanga Manyanga uri kura profit ibyo ukuragira byose ukurashaka profit cyangwa uri kurambesha unyihishemo Manyanga uzotsindwa kandi sinzokwihorera Imana yonyene yo mwijuru nizomorera mabusha mva ngwiri pe nje ndabona ikintu cya matera ari cyo kintu kigiye kuduteranya nge nawe sibyo ariko ngiye gukora igishoboka cyose kuko sinshaka ko mabusha nta bindi matera ngomba kuyishaka yaba mu mwobo yaba he ngomba kuyishaka nkayigaragaza ubwiye gukora ibishoboka cyane ndaguhaye umwanya genda urondere ndakifuje n'amahirwe rondera uronka sibyo rondera uronka nimba udashaka Manyanga nimba uzi umuntu wimukunda uramugwanira mu bibazo byose abarimo nimba rero uko numva baze nuje hamwe n'abashaka kumvyonga unaho mvyonga umutwe wanje umaze kuruha Manyanga umutima wanje wenyine uramaze no kuruha ku buryo hamwe numva nawe ushaka kundusha nzokwikora kandi rero bizonyohera nituvugane byinshi nabirebeye nimba uri mukuri Imana ikuhezagira nimba nawe uri kurangaje Imana zo kwitura jene sinakunda kwitura yonyene nizere ko amatwi yanje ariko yumva nabi amaso yanje akubona ibitahari nizere ko nsinziriye basi Imana nyumvisha ko nahari bivuze ko iyi nzu warusanzwe bimenyereye n'ikindi gihe nahari iyi nzu urayizi ndayizi nyene haba na sheri wawe yego aha nyene ngaha yego Mana nyumvisha ko ibintu bikubera niko ndarota sishobora kumva ko neza na neza ibintu biko biraba ndi maso nkanura please raba neza kutihenze ibikunda sinihenze no sishobora kuvyumvisha ukuntu ashaka kuza umuntu yadukije yakwaraza mu ngaha abasheri wiwe ngaha arahazi madame cisha make vyumve neza ko jewe aha naje ndahazi nico naje kurondera naye ndakizi ico je kondera urakizi yego ko abantu baratinyuka madame uri kurarota uri kuravuga nivyo aha ndafise sheri wanje niwe naje kurondera byumve neza yuko jewe ntari kijuju kugira ngo nshobore kuyoba ngo ngenda hano ntazi waje kondera na muzi yego ndikunda kumva jana kwijana ko waje kondera umuzi nimba umuzi rero nizeye nimba ari n'umusheri wawe kurarondera ngaha ufise contact ziyo mu telefone mubwire ibyo ni ibintu bisanzwe naje ngaha nzi neza ko ari ngaha kurinda kumutelefona n'ibintu bisanzwe kuko no kuvuga turavugana ahubwo naje kumuraba ndamukeneye ndabizi neza nimba wamunyegeje mubwiraze reka ndamuzi ndanamukunda arabizi mfasha madamu jewe sinkunda gushwana iyo tari ibyago bimbaye ko mushwanye
undi kamere yo gushwana si wanje numprofite nungerageze ndakwingenze nugerageze kwihangana kwanje na mugabo w'abantu batembera bose haba umugabo wanje uyu wenyene n'umugabo wanje ugirumbye ko dusangiye sinaje kurondera umugabo wawe naje kurondera sheri wanje jewe aho rero nawe hari isoko kutubisa umva ahubwo shanda kubwira ikintu kimwe namba wamunyegeje byonyene genda umubwire ko sheri wawe yaje ngahaje kumurondera amukeneye uzi narabona yuko abasanga usohoye rega vyoshika menyera gutwenga yawe birashika ubifitiye confidence mu kubivuga birashika nimba uri habaragiwe ngize ukuri ndabimenye abaho ndabizi ko ni ibintu bibaho mu bagabo rero mva stop aho nyene nize ko nakumvishije nabi sivyo uhagarikira aho nyene turumvikana ihabara n'umuntu ukunda kijije ndumukiriso undi mana na ibintu by'abahabana no jamu ufise umugabo kandi n'umwe kandi arankwiye kuko nawandikiwe babirabaho habwo nimba uri habara wayovye ndikana gutangarize ko wayovye sivyo nimba uri umugore nimba uri umudamu nimba uri umugabo nimba uri umugore nisinzi icuri ico naco nkeneye kumenya umviriza sha madamu sinkeneye ko mbandanya ngo menyere sokera mu nzu naraguterura nabi sivyo bira mu nzu nkawonja birakunda n'ibikunda nkawonja kwanza ndaje Manya hari wahunze urasa nk'umbwira Manyanga ibibazo biba muri urugo bimaze kunduhisha je maze kuruha hafi kumva neze mukobanya mushaka nzopfe nuritse nk'ibombe mushaka nzobeho gute niki bikurambako ujya muntu ninde mara imakara yabuze munzu hamabuze kantu kamwe sinumva no kuntu nabisigura mara haraza abanyirukana mara haraza abagera gute Manyanga ubu naho haje muhabara haje umuntu ngo ni madamu wanga ngorondera shire wiwe kumbe rero nibanga ryo ko hari undi mugore aza muri rino rugo undi mugore nazi ihabara ry'umugabo wanje Manyanga ukicara ivyo ukavyicara ukabiharama ngo mama yabuja ngo ndagukunda ngo G.F.C.I agakora ivyo akorana bosi wawe ari wo mugabo wanje jewe bitangura kurangwanirira ubona ibi bankorera umbe ushidikana Manyanga umwasi umugenzi w'umwasi wawe nawe no umwasi kandi ukugaragaza kwihangana kwanje ndiko ndananirwa uvyumve ndiko ndananirwa kubw'ivyo rero utore ibintu vyawe utore uduhuzu twawe umvire mu rugo ugende bosi wawe acimwe kurondera kandi kaze hano nimba ko kazi kuri urya muhabara wiwe navyonzi jewe sinemeye umuntu w'amanyanga nkayo sindakeneye niho babuze izina n'iryo muntu ko yari Manyanga ariko mabuja ngiye rwose by'abahabara ngiye urabizi sinayishira mugabo wawe uriya mukobwa ni sheri wanje ntabwo ari sheri w'umugabo wawe pe cyo ndi rwose cyemere nk'ukuri subira uriya mukobwa ni sheri wanje sheri w'Amanyanga mva no twegana mva no rira nabuze ico gukora byancanze sinzi manje sindimo sinzi ivyo ndimo Manya ni sheri wawe wowe umukobwa w'igisuko kizimvye wikanzu y'agaciro wifyeri ryinshi yewe umushira Amanyanga biciye mu nzira yahe kugira bishire wawe nanzira nimwe Manyanga nungira ikirobo nungira ikirofu ubu scrub bwawe bikora ndambira ngeza Manyanga ndiko ndananirwa urumva ko ndananirwa ndumuntu sindi igiti je sindi Imana umukobwa yihagaze ko ufite ringarike yo mushira Amanyanga biciye Manya mukobwa ukurabura ko je ndikirofa ndikigugu cyo kubwira ibintu byose iyemereye akabishaka ubukora byishira ko rero naho mwa mwana nyiboneye muri nonzo mukumva ko mukwiye kungirisha iki niki kirofa cibereye aho none Manya sinza kubikigugu Manya sinza kubikigugu akomabuja ukuzi ngembanye n'umugabo wawe urabizi ko nakugambana nje nkajya guhishira umugabo wawe mabuja ngereka nkubwiye ahubwo umusemba basikiro nakubeshyeho kimwe nuko ntakubwiye ko sheri wanje muzana hano nkamubwira ko nari wanje ariko ndamuzana iyo mwagiye
nkamushyira hano urumva nkamubeshya ko hano ari iwanjye mwagenda nkamuzana nacyagiye wa mugabo wawe kiriya gihe mu nkuru turushyi niho burya yaramubonye asohotse nibwo nari namuzanye kiriya gihe mugabo wa nkuru turushyi ariko umwinjira mu nzu muvuga ngo avuga ngo ngabonye umukobwa asohoka burya nibwo twari twazananye hano ndi kumubwira ko hano ari iwanjye ntisimubusha wowe urabona uriya mukobwa kuko yanyemereye nyine binsaba guteka imitwe nyine nkamwumvisha uburyo kindi w'umukire ahubwo mubasha babarongira imbabazi sibyo barumbekira ibanga pe ndakungize ndagusabye kandi nk'amabusha wanjye soretse ko nkunda se manya amabusha kubundura umwana mwiza byarega mugabo wese ntamuhishira burya nukuri kwibana nje namuhishira nta nubwo yagukoreye ikibi urumva ariko ngira ibanga nukuri kwibana nje numva basi ndabona utuje ngenda kubwiza ukuri abura ko bataza kumenya ko ushaka uburyo mbikira ibanga ku buryo ataza kumenya buri kimwe cyose cyabaye banyirazi kuneye ubwoba reka tuhabona tugurisha ziko mwambonyemo ikigugu kirenze ubwana bwiza burenze yaho mumva ko mumweshe ibyo mushaka byose genda kubikira ibanga nk'icyo jewe ubwanjye ndakubikira ibanga nk'iki manya wamubeshe ko hari wowe manya ndiko ndaroha mu mutwe biko birancanga genda kubikira ibanga kuva je nawe tubikana amabanga je hasi mabuje ariko nawe ujureka none ari ikintu cyo kunyica ubu wakwemera wakanyica koko uwo mubwire uwo ushaka amagambo mubwire umva rero ubake wifashe iryo banga ugeze kumbwira ariko umva byanse byananiranye je nawe namabanga ngari dusangira urumva ubake wifashe nawe keneye muri rupango amanyanga yawe kandi ndikunda yaranga